U Počekovini kod Trstenika stigli smo sa jednim jedinim razlogom, da prisustujemo i sami toj nestvarnoj priči koja kruži u Rasinskom okrugu, da preparat maska u toj meri štiti biljke od zemljišnih štetočina, ali ih ne ubija, te i sami poljoprivrednici iz ovih krajeva koji su radili sa preparatom maska ostali su zatečeni, jer sve što je navedeno u deklaraciji, sve je tako. Kada je preparat maska u pitanju, onda priča sa povrtarima ima posebnu težinu, jer svi od reda sa kojima smo razgovarali slažu se u jednom, da je korist izuzetna i da do sada nisu imali prilike da se susretnu sa ovako korisnim proizvodom. Uostalom, ako Branimir Aćimović iz Počekovine, proizvođač šargarepe na nekoliko hektara, govori o maski u superlativu, onda nema ni jedan razlog da sumnjamo u ovako nešto, jer u pitanju su ljudi koji drže do kvalitetne proizvodnje, do sopstvenog renomea i ako im nešto nije potrebno da fale bez razloga. Imali smo problem ovih godina sa te žičare, sa crve, međutim ove godine maska je sve rešila. Trenutno je se pokazala izvredno. To znači da nema nijednog crva u šargarepi, da nije oštećena roba i to. Pa prethodnih godina imali smo problemi sa puževima, međutim ove godine to nije bio problem, jer puža nije imalo, verovatno zbog maske. Imali smo problem sa žičarima, sa crvima, sad trenutno nema, nijedan crv nema ništa i od tih štetočina i to je to. Drago mi je što je domaća industrije proizvod i što ga Morfo prodaje. Pa kad je dobra cena robe, maska nije skupa. Sad kada smo čuli ovog čoveka, Branimira Aćimovića, da ne bi bilo da smo ga uzeli sa namerom da pričamo o maski kao što je pričao, otvorili smo prostor za još jedno ime iz sveta povrtarstva, Đurđa Stanisavljevića, Đuku iz Počekovine. Pa teško je, ali ima tu mnogo napadaga, imate crvite, tu mora mnogo zaštite da se radi, da bude to kvalitetna zaštita. Ima neku nudi, to je loše, ima neki što su dobro, kao ovo što sada ima. A sad sam prvi put bacao u aprilu, negdje oko 20. aprila. Šta ti znači ta maska za proizvodnju? Pa mnogo mi znači, kvalitetnija roba, nema da bacaš koren, nemaš ništa, sve je lep koren, beo koren. Nema da ga napada ništa, ili napreduje koren, crv kad napada koren, to odmah nema napredak, nema ništa. Evo vidiš celer lepo raste, ubačeno ovo što je ubačeno maska. U šargarepu bacamo sa depozitorem, a za celer bacamo sa mašinama ručna, kao sjelica za destelinu i za te zebancije. Imali smo razne preparate, ono ne valja, ovo valja, ovo sad trenutno, sad što smo probali, znači dobro. Imamo nama preko puta ceklu, isto smo bacali u ceklu. Šta? Isto. Ovo masku. Pa evo pogledaj celer sad, to ti je to na licu mesta si pa. Vidimo da nema da fale biljke. Nema ništa da fali. Jer robac obično pregrize i nema biljke. Nema ništa tu, znači sve nema u kompletu. Kako je posađeno, tako svaki struk stoji lepo, kvalitetno. Znači svaki struk vam je niko? Svaki, pa evo vidi se, pa evo. Znači nema šta tu. To je maska uspela da uradi, a? Da. Malo što spomenuli da radite to u junadi. Da. Osoka i stajnjaka se koristi na parcelama gde se proizvodi povrće. Da. To je hrana koja je prirodna i koja je nezamenljiva. Original, znači osoka i đubrivo, štalsko, sve se koristi, to je sve baca se ovde. Ali to je prednost, ali ima i manu, jer tu zemljišnih štetočina ima mnogo više kad je stajnjak. Pa ima mnogo više, ima tu svašta napada, crvi ima, tu najviše ima crvi. I onda? Pa evo jedino ovo da uništiš, bez ovoga nema pomoći. Osuku koristimo kao hranu, a masku bacamo da bi zaštitili naše proizvode, da bi bilo kvalitetnije i od štetočina. Preporučujem korištenje maske da bi što više, da bi bila kvalitetnija roba i kvalitetnije sve, da nema bacanja, da nema štetočina. Štetočine su najviše napad na ovo. Znači ovo je suzbija sve crve i to je to. Znači pričali smo prošli put da i puž zna da pravi štetu tako što dođe na cveklu, isisaje i onda pravi neke krugove. Da, i u teleroći isto to isto, zalepi se i napravi rupu i tu i može hvatina. I automatski to je roba, odatle proizvodi i crv i svašta i to je to isto. Jel maska tera i puže i sve? Sve tera i puža isto. Kažem, kad bude koren kilogram, jedan, i kad ga crv ubuši,
Znači, to ti je veća šteta nego da kupiš masku. Znači, maska nije skupa nikad. Srpski proizvod, organski proizvod, evo vidi se na slike, a ja sam ga i upotrebio vam u njivi, zafrizirano, urađeno kvalitetno, lepo stoji biljka i to je to. A da smo baš skoncentrisani na ovo što radimo, išli smo dalje, kod velikih proizvođača povrća, pa smo se zaustavili u selu Donji Ribnik kod proizvođača povrća Jezdimira Radovića, gazda Jezde. I evo šta nam je rekao. Ubacao sam u zemljište taj preparat, maska taj. To prvi put se pojavio ove godine i njega sam ubacio u celer i ovaj paradajz ovde. Pa za sad on drži dobro te zemljišne insekticide. Probao sam, čupao sam, znaš, nema crva, što je najbitnije. Da, mešao sam tu masku, sam ubacao u ciklon sa mešavinom i onda se baca po cijeloj površini. Negde je išlo 1 kilogram otprilike na 3 jara i ja sam zadovoljan za sad s njim. Pa bude to u rasadi, pa to, znaš, vidiš samo neka vene žute, onda i čupaš i onda nađeš crva. Međutim, za sad je on dobar. Drži dobro i nemam razloga da ga menjam. Sa cenom je dobar, kvalitet je dobar, šta drugo da pričamo. Maska je broj 1. Proizvođači su rekli svoje. Međutim, da bi situacija bila kristalno jasna, uključili smo u priču i diplomiranog inženjera zaštite bilja Dragana Raškovića iz poljoprivredne apoteke Agrogile iz Donjeg Ribnika. Odlično sarađujemo sa firmom Morfo od samog početka. Prvo smo počeli mortonik pa semensku robu, sada od ove godine krenuli smo zemljišni insekticid maska. Povratne informacije su dobre za sve zemljišne štetočine i što je najbitnije, to je biološki preparat koji je bez karence, potpuno je bezbedan za životnu sredinu i za ljude i za život. To je znači, na prvom mestu. I za sada imam dobre povratne informacije. Pozitivno od proizvođača. Maska se, kažete, primila dobro. Da. Koliko je bitno ovo, pošto će Evropska unija sada zabraniti, čini mi se, da se ubijaju štetočine zemljišne, nego da se koriste ovaj baš biopreparat? To ste u pravom, firma Morfo je u pravom momentu na tržište izbacila preparat masku, pre svega što je biološki, potpuno bezbedan i što po novim propisima Evropske unije moraju da se poštuju ti ekotoksikološki zahtevi. To je najbitnije u celoj priči. Šta je poruka poljoprivrednicima, svim onim koji žele da koriste masku? Poruka je, znači, koristite, znači, potpuno je bezbedna, potpuno zdrava, bez karence i to je u budućnosti, preparat budućnosti. Da podsjetimo, maska je humani proizvod, organski proizvod koji rasteruje, a ne ubija štetočine i kojeg potpisuje firma Morfo iz Beograda, čiji stručnjak o ovom preparatu kaže. U ovom trenutku, pogotovo oko obezbeđivanju nekih novih preparata, kao što je maska, reč je o jednom organskom preparatu koji se koristi koji se odnosi u zemljištu i koji se koristi protiv svih zemljišnih štetočina. Da li su to rovci, crvi, nematode, puževi i danas smo ostavili taj dan da obiđemo ovaj kraj i obiđemo par proizvođača gde bismo se to na licu mesta uverili. Reci, molim te, zašto da koriste masku? Pa da vam kažem, to najbolje da pitamo proizvođače, jer oni imaju neke probleme koje treba da reše. Mi smo tu da im ponudimo rešenje, a ako oni budu zadovoljni, bit ćemo zadovoljni i mi. Jer to je lanac između trgovine i proizvodnje koji je neraskidiv. Ako su oni zadovoljni smo i mi. Ako nije u redu kod njih na parceli, onda nema to ni nas. Baš tako, to je srpski proizvod koji se proizvodi ovde kod nas, organskog je porekla, što je jako bitno, puno je hemije, puno je zagađenja, puno je ovo, puno je onog, znači organskog porekla, a s druge strane služi svrsi i zadovoljava sve te potrebe koje su potrebne da bi se zaštitila jedna biljka. Da li je u ovom slučaju šagarepa ili da li je to celer, peršun, bilo koja povrtarska kultura.
Nanosi se, ajde, ovo diskusijom priliku kažemo da se nanosi se isto koji svi ostali zemljišni insekticidi koji su praškastog oblika. Znači ide po celoj površini, količina ide oko 50 kg ili ide u trakama, to nam se količina smanjuje 25 do 30 kg. U ovom podneblju ovde gde se nalazimo, tu se ne koriste u trake, znači tu ide ukupna površina, barem kod većine proizvođača, jer kažu ako ostane neka površina koja se desi da se nenamerno preskoči prilikom rasturanja ovog preparata, desi se na tih par kvadrata da se jave štetne situacije. Znači desi se da se jave nematode, da se jave crvi, da se jave bilo šta, rovac, koji posle pravi problema. Znači njihovo je da nema nijednog kvadratnog metra na površini koji se preskače. Znači kompletna površina je pokrivena sa ovim preparatom. Sa maskom ste našli rešenje? Mi se iskreno nadamo, pošto ovo novi preparat, mi se iskreno nadamo da smo našli rešenje na obostrano zadovoljstvo i proizvođača i firme Morho. Sasvim dovoljno smo ispričali da biste stekli kompletnu sliku o zadatoj temi, o preparatu maska, kojeg smo predstavili kako to zaslužuje kroz prizmu priče vrhunskih povrtara. Sasvim dovoljno da i sami razmislite o ovome i kontaktirate firmu Morfo kako bi rodilo, prelivalo kao i kod povrtara u Počekovini. Pre nego što zaključimo, da kažemo i ovo, da maska ima budućnost, jer jedna je na evropskom tržištu koja rasteruje zemljišne štetočine, a ne ubija ih. Stoga smo u prilici da odamo priznanje Morfu, jer jednostavno ljudi su patentirali ovaj proizvod i stavili ga u funkciju i dugoročno poljoprivrednim proizvođačima kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji. Na kraju, ako su nam poljoprivrednici iz Počekovine i Donjeg Ribnika vrlo pohvalno se izrazili o maski, onda nema razloga da sutra i vi ne koristite pomenuti proizvod, jer ovo je nešto najbolje što se do sad pojavilo u Srbiji, u Evropskoj uniji, s obzirom na efekat, ali i na taj humani karakter. Maska Ante Portas.